omukoro ogwatandika n'okushaba habamu n'okubatiza abaana. Baza iyo byabahanga ibatiza kutoho mu izina rya Tateitwe reka umwana iryo muri Amen. Byabebembiremu omurebezi wa Kinkizi Dan Zoreka kandi gwakwaho ebikonji kurga n'omu government. Miliyoni 4 nizo bari kwetenga okugura itaka ahikanisa eji eshitame. Umwanya buriyo ni kukurwa abakristayo sente ziri kwika miliyoni 800 soshiriho miliyoni 100 kandi ese zirushaho abakristayo bakora noriyo namara kwanje mu Lord Bishop hamwe n'abajenyi mwena hati tusigize miliyoni 300. Abakristayo abatwire n'abashajika emirimo y'ekanisa eji basimwa kandi bashabwa obutaremura. Asimwe. Mukama simwe. Asimwe. Praise God. Praise Him. God is good. All the time. Indeed, God is good. Msimo mwami mugume Banada n'umukaziwe Benoni Ratha na n'umukaziwe Agatha na family abateka teaching ngo baguze umwanya wo baguze kanisa kandi bakatandika nibatwandisa konkana bwo rent bakaje ngo barakisha free. Ningaruka nsima Dr. Julius Byarahanga na family ye okuturetera abagenyi bakushika 200 tukashaba nabo barumabiriza binye bitaragambira ambeho konka nintwara umushako kumusima kuturetera abagenyi cyo mwarebera nekanisa twagifuriraho no bweri y'amakoko konka twagira amasiko untuje gukora ibintu bingi abo kuba nesente zitwarundanira izoba nizo kwatara aguma turitaka kandi kajya ngo bananke paka yibaranshashuje barashashuro kwenda mwenu echo okuhereza itaka nanye na family yanjye kabanza yikereza kugira ngo babene bashabira aha kandi cyakite kibasa kurgaho abo kuba yagireho kandi nanye byo mukristayi kinkatuma ikintu kitakoraje. Omukushaba kwerizoba miliyoni ezarenga omuli 10 zarundanwa okushajika omurimo ogu. He is a God. Ni ruhango ubushobozi bwona uri gukora ibyo kutangaza ruhango tari kuremwa kandi mumwikirize mureke kubanganisa ruhango ubushobozi bwona iyo wamwikiriza ntakorera ibyo kutangaza akuba nahindure mbera. Omuganda abarokore omu district ya Shema bashabwa okuba abakozi n'okutamana omukuranisa obworo. Ebyagambwa ubu abebembezi babikiriza babarokore kuruga USA obebembiremo Dr. Dickson arukuragamwe omumakanisa g'abarokore kwika amukoro ogu omukoro ogwakorerwa omuli Kyambuba Masharika. Filled with the Holy Spirit. Just pray with your mouth. Pray, 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 pray. And thank the Lord. Thank the Lord. Thank the Lord. Simwire Elijah Puli nsemerirwe muno abwe myaka 15 imazira hano Kyambuba ndabire mbintu bingi abantu bene bandora nk'ekitagasa abakwenda kujuma abajuma abakokunyete bakwenda bakinyeta obuma bene bamanya ngutingira no mulisa omuzayire konka nsemerirwe muno aboko mulisa wange Dr. K. Dickson erizoba yarubata Shema yarubata Kyambuba kurugo gwakwamu nabandi baburizi benjire kurga USA. Ekanisa ya Kyambuba abantu ba Kyambuba Christian Fellowship Church we have paid our debt wa shajona itu hiyo ni kanisa sebo jetisha chiterete it was whenever we move it moved the eyes. On the fall, and I did a conference for the women of this church, and they received so joyfully the message that I brought, and so many testified that their life was changed, their family was changed by the biblical message of God's plan for family. Abwa TV West ndisenyomo Gideon na Sheikh Abdul Latif.